Ilingad na kumalatan itinagan Adanika. Taga Cagayanak ngam adak ita ditoy Malaysia. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko apay drama toy padas ko nga iso ti puon kan makagapo no apay nga adak ita ditoy Malaysia. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Ay, dinsyo lakay, manganan. Anya nga ti masida baka. Ay, naglambungak iti ugot ti kamuti kan okra lakay. Nangarami dakmetan iti sa usawan. Bugo nga pinisitak iti kalamansi. Sakto naggalip iti kamatis. So, iti pamigatan tayaw. Na, una yun dahi pa nagsinaay. At indog lang nga rudan na unag pa eh. Kasanaw ko isumanan ti masida. Kanayon alinambungan natin nga isaw-saw iti bugoong. Di pa'y malanitan ti subil da tao. Una yun ti kastoy. Ay na. Ay kataganos tayo alakay. Saan tayo matabak nang. Agyaman tayo kit di Tanasalon at tayo nga urewan makukwarta tayo. Importante, saan tayo matalumangan amangan. Makauman no kastoy akanayon. Agun natun da tao ngum di pa'y makaraman mo't itinaginawa apa nagbiag. Tata, naimbag nga oras yun. Kastama kang kasal di baraw. Anya masapul mau. Kuwa tata, bisita ko man di balasang yun, ani Danica. Na, apay abisitam ko nakasalsalon at may o masakit na. Ni tata din siya, may. Tiket ko sa wahin kayo, may ko pasyaran. Ay, pasensya kan. Awan ni Dan ni Kaparaw. Napari di ka bangi-bang nga ilay. Diyan tiikit na. Kit no nakita kla itay tata. Impakadak pa iti sa sarungkar ko kunkwana ita. Dagulit ka mo si kasalday. Imbaga lang arudan nga awan ni Dan ni ka. Ha? Kanuang gayam. Manipod ita. Isardeng mo nasarsarong karang ti anak ko Gapaw tasan ka kaya para kunkwana. Siya ko na mismo timang busted ken ka. Aha? Saan ka mo siguro atulang? Nalawag mo siguro tinangag mo, salde. Unay kayo matantatang. Apay ngayong bagayo ka ni Saldi nga awana kita dito'y balay. Diyan amin kaya't dahi nga umay mangsarsarong karken ka. Anya nga ti masakbayam ken kuana, papada mo aman nalon, kasanon to ti panagbiagyaw into nagasawa kayaon. Nasingpat ni Saldi, tata. Oho, repay singpo na amin asingpo no mabisinan kamay. Oray man kat no baknang namat amin abaknang no konsumisyon kun tumatlaang. Kay kayat kun ati manalon tatang. Nasimsimple pa iti panagbiag. Ken no man bilang da kami ni Saldi ti agkagasat. Sigurado asahanak to nga agbisin iti danana tanagagatmat. Apay naklon maon. Saan pa'y tatang? Ay, sigurado am dani ka, tada kayat ko aparaken ka. Anya? Da kayo ti agpili para kanyak? Sana balay tapag saya atam mo pilyak paraken ka. Napintas to ti agbali na masakbaya manakaw. San lang abuksit ti mabsog. No di pa'y kapatibul sa datao. Tata din siya, mabalin ka dito pamasyaran di balay yun. Umay ko kumapasyaran tayo balasang yun. Ay, Juan Brian, day talagayam. Anya oras ka mabalin nga umay ta, umala, agtulagtan, umay ka. Nagatap to mo dyan na kayo, tata. Di kag tanag, siyak ti makaambaw, Brian. Nasayat nga rin mo kasta, tata. Sana naatap ni Danica, Sir Brian. Mabayin la siguro kada kayaw. Gaputa muna abak ng kayaw. Iso nagasad dyan ako, no kurso na dam, sir. Talaga kurso na dakjanak mo, tata. Napintas ngamin. Kan nagmayan ti pamagina. Ay, uwan, sir. Ay, siyempre, imala. Iso napintas di balasang kao. Mayat ti polimika.
dayjay Brian tatang. Nakapurpres ko. Kasla sino akababaknangan, nakalaslastog. Diyak kayat tikas di agalat ti lalaki. Muray tada mo ipalastog na. Tinarigat, diagin lalastog ng awa mo paglastog na. Ay basta, saan ko akayat dayjay Brian Oy, tatang? shh! Sana natangkin ti ulom si ka. Di nakibabayin kini Sir Brian. Umas asidig lang arodan ti swerte. Panawam ki dain. Hoy, usarin man ta panunot mo. Tata, Urnusam ka tabagi maun. Sangwam ni Mr. Baknang. Agyaman naktasin ako nagdani ka. Nagpintos ka talaga. ibagamon na niya ti masapol mo. Kasta ganti kahat mo Direct to the point. Okay. Kayat ka lang na dani ka? Ha? Kayat ka na ikalaisan o laki di tamayat ka. Amam, nagano ti babae ngagpapatay ka niya ka. Agam, nagasat ka atas si kati ursunadak. Oh, Ay, po. Nakapurpres ko talaga dito ya Brian. Ay, nasurun kon. ada ka di bagbagam ading napintas? Ay, awan, Sir Brian. Kunak, ibagamon na niya tigagaram tani. Ado pa'y ti aramidak. Aklunan na kon. Tapno ikalaysa ka adagos. Bongga ti agbalin na kalaysa ta. Kumusta ti panagsarita ko ni Sir Brian? Naglastog. Panagsasaw na pailang. Sanan ang makapasa kanyak. Ay, jakla kaya tikas diak klasin ti tao tatang. Uray na lastog ta damo pagpalastog na kuna manen. Kasya talaga ti kababalin na Jakla maanusan akasasaw iti mabayag tikas diay a tao. Ay, di kagbalin ang maagsi ka. Sungbatam ki din ni Sir Brian tapno bumak ng kamutain. Mamin ano mo ila sumungbat ti wen. Nagado pa yung reklamo may. Uray awan ti bumakbak ng tatang numakidan na akmat iti nakapurpris ko a tao. Ay, di ka man nagbalin ang mulanglang si kadani ka. Saan anatangkan ti ulom ko na manain? Tatang! Ay, lakay. Madimat ano pilitom kit din dyan anak ta ama ki asawa iti di na kayat. May saka mga bakitan. Din show. Pampanunuto la ti pagsayatan dyan aktangam kontraan na manain. Kasanukat maasyanak mat iti anak ta. Ipilit mo matkan kuan at di na mat kayat. Masursuro ng tumilang nga ayaten ni Brian uray kita. Ambisyoso ka lang amin unay. Uray pati anak mo. Kayat mo nga aramatan tapno laang sumaya at ti panagbiag mo. Ay, saan la para kanya kay da? Ni Danica ti adada mairanaw no makiasawa ka ni Sir Brian. Utak ti aramatan. Napintas to ti agbalin na masakbayan ti anak ta. No ni Sir Brian ti pakiasawaan na. Saan kat aday dya asal day. Anya ka diti maipaikukan ka, tatad din siya. Ay, sir, umutang ako mano dapan nakabalin na. Ta sa kaagtay nakasalda dagak. Tano dya masaka aging umay alawas kukuan taon din ng saldak tinaga. Iso nga min tinagsaritaan, mi sir. Kasta ka di tata? Wen. Kakaisuna atalon ko na jay, sir. Insaldak iday, ta na ospital ti anak kaw. Pawanin at ipagbiyagan may no alaendan. Okay, hindi kagda nagtata. Tatulungan ka. Agpay sir. Wen tata, tulungan ka ko naglangaro dan. Uray saan yun nabayadan ti ited ko akwartakan ka. Agam iti may sa kondisyon. Anya kondisyon, sir. Ikalaysak ni Dani kang anak yun. O niya, mayat kayo iti dayta kondisyon ko?
Lakay, makabulan ng tinapalabas, manipod inyawid ni Brian ti anak ta. Ngam, di pa'y pimasyar dito'y balay. Huwag nga road. Ang mamanga makumikom dalang ka nagiti business ni Brian. Kanya ti amaw, mamang kiidimit no may dagpa siya rin ton malam, uno inton bigat, uno kadagiti sumarsaro no pay ngaldaw. Ay, sapay la kumatakas tangagpaiso din siyo. Masigurado ka na saya ti kasasad ti anak ta iti sidong ni Brian. Awan pagbabawian na tabak ng ni Brian. Magatang na amin akay kayat na. Tani ka? So di no tinagapam, ha? Ah, di mat imbaon na kamapan gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Apay nga itakala sa mga bat. At dalalaki man niya. Ay, agpudno ka! Anay ko, team agad, di mo masmasan, masaksakitanag. Ay, batanak, Brian. Amok ang nagsarak kayo iti dayja Saudi. Saan kami ang nagsarak ka ni Saldi, Brian? Nagawin ang kadagos, kalpasan ti pa nag-grocery. Di ka kamali, Dani ka. Tasaan la day tatilak amam numadok talak ng dalalakin. Dani ka? Mangtad ka man iti arak. Darasan. When Brian, mabit lang. Darasan ti agunay. Di ka man agmikki-mikki. Ato yun ti arak. Oh. Ay, unay abayag mo. Ay, Ay ko, Brian, gusto ko man. Anya launay ti basol ko kan ka. Kanayon nakmat na tungpahan kan bugbugan. Damagan pa lang. Malas ka tibiyag ko. Manipot ididimtang ka. Kanayo na ka maabak iti sugal. Iso day tatirumbangkan ka. Buisit ka, babae. Awang sir-sirbing na sawa. May sapay man. Austin, Brian! Ay, Kitaan nyo ti bunga ti aramid yun, tatang. ako ha. Nadidak ko mapinilit idi ang makikalay sa ni Brian. Saan ko magasto'y tinagmanagag? Kakasya ka bugbugbugan ni Brian. Tunggal sumangpit ana abak iti sugal. Ayop day jay ataw. Ay, idarom ko day jay ataw. Ay na, kunakto pa saan ang mapagtalkan day jaya tao. Basol mo ti amen din siya. Basol mao, ambisyoso ka lang amin unay. Ay, anya nga ita tinagbanagan ti anak ta. Ay, agsagsagrap iti kinaambisyoso. Kunam apagsayatan na, ngam saan matapakay rubuan na gayam. Anak kaw, pakawanan na ka. Diyan mo amu akas to, iti pagbanagan ti amin. Iti amok tagbalin ananam ay ti biyag mo iti sidong ni Brian. Ang saan mo gayam ta demonyo mo day ja tao. Sinurot nak idi ni Brian iti balay dagiti dadakkel ko. Nagkari adinan ulitan pa iti panangkabkabil na kanyak ngem jakon si Murot a nagawid kenkwana. Imbagak ajak pulos inayat daytoy uray nakikalay saak kenkwana gapu ta nagtungpalak lang idi iti kayat ti amak. Manipod idi tinakmetten sinublianan pay banag a nakaragsakak. Tinulungan nak ti maysa akasinsin ko kat inpagnak dagiti papeles ko. Agliman atawan ko ita dito'y Malaysia. Nadamag ko nga addamoten kadandan na ita ni Brian. Jakmat ni namnama nga iti kaaddak dito'y Malaysia kat agsabat manen ti dalan mi ken ni Saldi. Sigun kenkwana baro pay laeng nga agingga ita gaputa siak laeng kano ti babae nga inayat na. Ilingid na kumalatan itinagan nga Vilma. Pagyamanak unay, numapili yumat nga ibasa kan idrama to'y surat ko. Miss F, ni James ti umunang ayat ko.
Gaputa agin inayat kami, nagkalaysa kami nga oray sa anak pay analpas iti alalaek a kurso. Ngam intuloy kumatla ang tinagadal kalpasan ti panagkalaysa mi. Makunak anaragsak met ti binangon mi a pamilya. Naaddaan kami iti duwang anak. Ngam dimteng ti may sapasamak ajak ni namnama. Gatap no nalawag ti amin, kastoy man nga road ti pakabuklan na. Vilma, anak. Da kayo magayam, tatang. Gusto na itan. Adon tinainom mau. Bayan da kumala ang tatang. Kaya't ko lang iliw-liwag ti amin. Kaya't ko malipatan tinaramid tawanan bayin nga sawag. Nuag sakit ka, di adada nakatawaan na kati asawang kunti babae na. Nagsakit, tatang. Nangruna no awan kanton. Oh. Awan no mas pingiti kinasakit. Awan da mo ka nagkurangak. Tapnoy sukat nak ni James. At tinasakit pa eh. Mismo ako marimi. Inangisukatan na kanya. Garang ganjang day jaya Joyce. Ay nalipatan mo na dyan lalaki. Ipamaisam ti agtrabaho, kan panunutam dagiti anak mau. Nalaka lang ay baga ti kasta tatang. Ngam narigat nga ramidan. Kahit anyat kahit mo mapasamak. Mapukaw ka dito'y lubaw. Mapasamak na ita. Di katawan tunday jay a James kanti babae na. Kahit sigurado nga alain dan taon dagiti anak yaw. Anya ti amaw, ang mga nagbalinto ang naulpit ti babae na kadagiti anak yaw. Saan? Saan tatang? Jak to pulos itulok nga mapasamak na ita. Kano di mo kaya tama pasamak. Husto nga ro ti panagin inom mo anak mo. Panunutem ti masakbayan dagiti anak mo. Patsay nga dagur uray ana pintas agasat kada kayaw. Sabong para itinapintas ang manager mi. Wow! 3 red roses. Para itian niya da ito'y, Alex. Agar-ara mo kakadikan niya? Aklo nak, nga di pa lang nga da pa naggustokan ka. Ang baro ka. Idinto ta siya kat adan asawa kando ang anak ko. Lino ko na kati asawam. Nagsina kayon. Iso na wayakan. Awan parikot ka dagiti anak mo. No lakid di tay kanak iti tsansa. Nakasaganak nga agbalin ang nasayahat nga asawa. Ken ama dagiti anak mo. Saan kan tulokwan? Di kan tulumdang iti denak, Vilma. Alex. Panghasim. Ikan na ko may iti tsansa. Tapno may pakita kan may panagnak ko tinapod nung apanagayat ko. Oo, at tipay tiin na po'y kan masida, Ronnie, anak. Agyaman at nanang. Naimas tin luto yo Saan asyak tinagluto iti tayta? Naimas Tay adim tinagluto. Ni Vilma, Mayat. nagkapuak ngamin iti ayanda itay. Iso nga inted na dagita amasida. Ket kumusta ka nung tigamsat ko, nanang? Panagriknak kat naragsak matjay ati manakaw. Talaga siguro nga isudan kin ni Alex ti para iti tunggal maysa. Agdwa atawan da beteng nga agdenden na. Kat kasla nasaya at matilangan-langan da kas agasawa. Lukas ta talaga nga awan ammo tigamsat ko. Ha? Apay. Adda ka di amom amadingar aramidan ti bayaw mo. Ni Alex? Uwan. Agpadadamat lang ka ni James. Babayaro mat lang da tao. Anya? Wala nang. Pudno ti bagbagang. Luklukwan ni Alex tikapsat ko.
Awanan kay tibain, Alex! Apay ngagsipat ka ngay. Daytoy pay! Vilma, apay ka di. Awan niyo ti basol ko. Apay nga sipatan nakmatan. Di ko nam ide! Di nagtupal daangan! Di nagtusukatan! Di nagtulukwan! Talaga matasaan. All bad! Huston, hagulong ka na. Amo ko niyamin, Alex. Kaopisinaan na mismo ti kabsat ko, ti babaem. Ha? Apaya na aramid mo ti kasti kanya. Denggan ako na, Vilma. Agpalawaga ka. Ayop ka! Awanan kay ti bain. Anya ti nagkurangag tapno aramid am ti kasti kanya. Anya. Anya ka day tinapasamak iti inaam apaw. Pirmi abara ni mami, lolo. Papainumak iti agas ti gurigor, ngam di namat kayat nga inuman. Umay ko kumayaban ni lola. Jak ngamin amo ti aramidek. Anya, ay una yan ti inayaw. Apay napanan ni Manong Mau. Napan iti pagadalan, lolo. Ay, sa payawan pala ni Lulam. Nagudong ngamin itay bigat. Lolo, anya nga iti aramidek. Madanagan nak ka ni mami. Isu siguro akas din ni mami, tangamin, nasaktan iti kastaunay, gapo iti inaramid ni Uncle Alex. Ay, Lolo, tulungan tayo kuman ni mami. Please. oh, anya, kumusta ti Rignam, ading ko? Man, Papiksaon ti pakinakam mo. Kanayon mo ko maalaglagi pa iti anak mo. marigrigatan akon mano. Apaya kastoy. Apaya kanayon da kalukwen dagiti inayayat ko. Sa anak mat analaad a babae, tapno pagay ayaman daklaan. Nagayatak mat itinapudno. Awan kan ka ti pare ko tading ko. Kababay man nga klunan, ngam talaga nga dadag iti lalaki asaan ama kontento. Nauray naramid mo amin ang para ka nakwada. Iso panunutom latan na kita anak mo ating ko. Kasapulan da ka. Pinas ken ngagbalin ka natibkar. Iti kasta, malasatan dagiti pagdaldala na mapanlubo kita. Ken di mo liplipatan, ti kumamang, ken kumararag iti namarswa. Daytoy a kutsilyo. Wan, daytoy a kutsilyo ti mangsolbar iti parikot ko. Tapno malpasan amamin pinsan ti panagregregat mo. Pakawanan na kanak ko. Nakapoy to'y inayo. Iso agibusa kunti kinakapoy kan regregat ko. Buto ni takot sila, mami! Ibatang ti kutsilyo, Carlo. Saan, mami? Diyak ibatan! Itadyo ka na! Ikad mo kanyak ko na! Anay! Mami! Carlo, anak ko, nasugatan kan. Anay ko! Agdardaran ti imam. Sorry, anak. Sorry. Diyak inggagara masugatan. Ure, masugat akong, mami. Basta saan kayo mapukaw kada kami ka ni ading ko, Christine. Takasano kami langin, awan kayo. Carlo, anak ko, pakawanin na ko mo. Di mi kabalan ti agbyag. Nawan kayo, mami. Ijay kayo ka di balay da Vilma maturog ita, nanang. Wan, anak. Awan ngamin kadwa dagiti kakanakam. Sa dino ngamin ayat, ayan ni Vilma. Adda kano conference da, ije Manila. Talo nga aldaw damot kano ijay. Ay, naimbaglagan ta nagpanunot ti kabsat ko. Kamo dyanan na. Nagsublimit lang ti sigod akababalin na.
Wen nga rod anak ko, ay nalaos ti panagyaman ko iti na Marswa. Kat mamati ak, ama ikan na iti nasaya at amasakbayan dagiti anak na. Talaga din ko. Ada award mo iti panagtorpos mo iti kolehiyo? Wen manong, syempre, saan lang abasta award? Siyak, ti magna cum laude manong. Ay na, maragsakan lakit din ni mami iti daytang ipadamag mo kun kuana, ading ko. Di mat iso ti kayat ta saan aya manong? Ti maparagsakta ni mami. Wen, ngamin, isukat may sa pagwadan nga ina. Itilikudan dagiti rigat kan panubok ang nagdalanan na. Ingkarigatan na ti bimangon. Ket ita, magunod ng tibungan dagiti rigat kan sakripisyo na. Anya, agyan kami pailang ijabalayaw, hunam Vilma nakaw. Wen ko matatang, da kayo kininanang. Iti anya agapaw. Dagiti man apuyo tatang. Ikuyog da ka nung agbakasyon iti Japan. Ay, ay kat, nasaya at ano kasta nakaw. Nakigtutak nga rod, idi ibagbagada kanya, tatang. Biglaan nga min ti panang schedule da iti a panagbakasyon mi. Mano ka din ngal daw yo ako na. Makalawas ka no, tatang. Ay na. Nagasat ka talaga ka dagiti apo ko, may anak ka. Manipo, di dadanakem da. Di na kayo ni ka niti pagsakitan ti ulom. Di na kayo ni ka niti pagparikutam. Pudnoon ay day tatang. Puro pagragsakan kan pakaidayawan ti inted da kanyak. Ba nag-apagyamyamanak unay iti namarswa. Nang runa ni Carlo. Inispal na ti biyag ko. Ididandanik gibusan ti bukod ko abiyag. Gapo ka dagiti panubok a pagdaldalanak. Amoyo tatang? Kontento akon iti biyag ko ita. Awan man asawa. Ngam ket di. Adamot dagiti managayat nga anak ko. Kan siyempre, adda dagiti man nakaawat adadakkel ko. Ken ti kakaisuna, akabsat ko. Pasablogan na. Pay! Nagpaiso man tatang. Sakbay ti amin, awatem pay man tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadag iti drama dito'y a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Megan. May saakmet kadag iti rinibo-ribo an ayat adumdumngeg kadag iti drama dito'y YouTube. Kat pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kinapudno na saan asyak, wino saan at tibiyag ko ti pagtayakan ti inak istoryaan ita, no di kat tibiyag wino padas tinasinged agayem ko. Inpakadak matkit dikin kwa na ti panang isurat ko kat inmanugot mat daytoy. Kayat namat lang kano amang ngagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ti biyag na. Kat patsyak kan mamatiak, apakaadawan daytoy iti adal, kan mang tadliw-liwa, kadag iti padami adumdumngag. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nukasta, agayan ayat kayon iti dayja ajanwin, Alison? Wen Megan. Isumat lagaya makasla naragsak ka akanayon Ha? Blooming ka pa'y akanayon. Nakalawlawag tarupam. Ay na. In love ka man gaya man bes. Ang umnay. Kita ama, saan mo ko mga itad amin a panagayat kan panagtalak mo iti dayta lalaki. Ngamin, saan mo pa'y unay ng amam mo. Maawatam tumat siguro ti kayat ko asawa na Alison. Wen best. Kinapudno na, adalat tabutan ko.
Nang runa kat adda iti adda yun ni John Wayne, gapo iti trabaho na. Ngam, sapay kumaa. Tadinan tumat aramiden, tikas iti inaramid ni Norman idi kanya. Sapay ko mabes. Angam sigurado ka din itirik nam kenkwana. Kaya't ko sawan, talaga ka din nga isun ti kunkunada adawan. Ah? Mabalin siguro kasta best. Amangan ngamin no agaram iti sa bali no agpakiputak pailaang. Iso nga inaklon ko na dagos. Sayang mat no sa bali a babae iti mang tagikwaken kwa na best. Ada good news ko, babe. Oy, anya da ita babe? May sa kadagiti napili, amay destino di tabagyo. Oh, ay kat nasaya at ano kasta babe? Uy na, kanayon tanto nga kita. Mabalin tanto pa yung tiagden na. Anya? Isuntumot lang titurong na, sana ya. Ah? Alawanan. No iso ti kunam di iso. Kailiw ka una yan, Alison. Magagaran ako una yan na mga rakop, kan mangagakan ka. Ay sus, mangrugi ka man ako na akong Janwin. Pudno mo ti pagpagak. Numabalin lang ko maguyudok tel daw. Aramidak. Iti kasta, makita kan marakop kan, babe. Anya? Nakaado ka manan ako nak Janwin. Mala, asikaswam kit din dagiti rumbang nga asikaswam dita. Idi kasta, awan to ti agbalin aparikot, inton madanon ti pan na kay transfer mo. Ay, makapaburyong matikas to eh. Kasla kayat ko ti rumwar awagak man kit din ni Allison. Awisak ta rumwar kami. Ne, naglukon? Di namat sungbatan ti awak ko. Awagak pa'y man maminsan. Na, talaga di na sungbatan. Naglukon da dya babae. Ne, naka-online mat. I-chat ko man langan. Hello, bes. Busy ka kadi? Maburburi ngak ngamin. Rumwarta ko ma. Intag kape. Ada ita. Naisend kon. Nag-reply matadagos. Hello, bes. Sorry ha. Kadwak ngamin ita ni Janwin. Adda kami dito'y mall. Agbuya kami iti sini. Bawi ak next time, okay? Text you later. Ay, nako. Isumat lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Agkadwada man ang gayam iti dayja Janwin. Agmano ak papa? Kasyan na ka di Josiha. Agtugaw ka. Ha? Agtugaw ka ko na. Kahit ka kasarita. Sige papa. Sa di no ti nagkapuam. Narabyan ka man. Kwa papa. Rimor kami ka ni Janwin. Nabayag kayo matan nga gayan ayat saan ka di. Wan papa. Kinapudno na. Umada ni manan ti anniversary mi. Kat panggap mi ti ag out of town. Apa no yung pagamon kini Janwin. Tadumanon dan. Iti kasta. Mapagsasaritaan matan. Ti panagkalay sayo. Kwa papa. Panagkunak kat nauston kayo matan iti tawan. Malaksin iti ita. At damat na natalagit at trabaho yo. Anya pa lang tururayan nyo. Mapapanan ti tawan niya. Saan kayon nga umububing? Kinapudno na. Saan mi pa'y napagsaritaan day tabanag, papa? Anya? Ngabdi kay matanagan. Ibagak to ka ni Janwin day tabanag, papa. Rompang na lang. Ngamin, naalas sa kita ti lalaki kin babae. Ngagdenden na asan pa yan nagkalaysa. Papa. So pa yagpada kayo ati adal. Anya tulayan nga iti kunayan nagititata o makamam mo. Ken makakitkita kata kayo. Nangruna kata kami anagan kayo. Isong ibagam kini Janwin, tagkalaysa kayon iti kabitan a panawen. Megan iha.
Sigamat gayam. Kunakit din no nagsubli ni Alison. No kasta awan ni Alison, anti? Awan iha, kapanpanaw na lang. Sinukon ni John Wayne. Ang out of town da ka no. Apay, saan ka diyan nag-text kan ka? Ay, kwanti. Kinapudno na, jak na ibagakin kwa na dumagasak ita dito'y balayo. Ti amok ngamin kat saan arumwar. Ay, kat umo nagkapay iha. Umay ka, tagkapi-kapay. Ah, saan na nanti? Inton maminsan tulangan. Adapi ngamin napatag apapanak. Kasta ka di? Wananti, agsubliak tulangan inton sumangpat ni Alison. Ala, sikati makaam mo iha. Sige, anti. Patuloy akon. Sige, iha. Happy anniversary, babe. Happy anniversary, mat, babe. Dua tawan tamatan nga gayan ayat ita. Wan nga ron. Nagbitil daw sana ya. Kasla ka ano lang hindi agar aramak pailangkan ka. Kunak nga ron mawan namnamak idikan ka. Ang nagasatak, tasyak tinaklon mo. Kahit agyaman ako na iti pamatag. Ken panakawat nga ipapaay mo kanya. Itilas untid tuwatawan, babe. Awan na nyaman na, babe. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Amom day ta. Ba nagapagyamyamanak iti kasta unay, Alison? John Wayne, Aday bagang? apay nagkalay satan. Iti kasta, agdan natan kas pudpud no nga gasawa. Pasensya kan. Ngamawan pa yung umdas ng ornong ko. Para iti day tabanag. John Wayne, saan ba ta parikot day ta? Siya kung timakamu iti amin na magastos. No lakit dita umanugot ka nga kalay satan. Nakababayin matkan ka ha. Siyak ti rumbang gastos. Tasak ti lalaki. Sana bale. Manibot ita. Agur-urno nga ron, babe. John Wayne, Wen, ikarik na ita. Umay ka man kiti. Nakapimpintas at talaga to'y nobiyak. Makapamauyong ti kinapintas mo. John Wayne, I love you, Alison. I love you too, John Wayne. At kamat kayam upload ni Alison. Nagpintas na gito'y aladawan. Agbagay dalaunay ka ni John Wayne. Dua atawan matan ti relasyon da. Di na pa'y lang aron agkalaysa. Iti kasta, maandaan kami matan iti apo ko. Bumakbaket kan lumakla kay kamin ka ni Roberto. Isuanas kan la nga agpamilyamat ko mantika kay Suna nga anak mi. Panagkunakkat na singpat mat ni John Wayne. Awan mat ti makita ka madi nga ugali na. Oh, Alison iha, ada ka matan. Kunakman no inton bigat pa iti panagawi diyo. Agmano ak, mama. Kasya na ka ti Diyos, iha. Boy-boyaag man na gito'y ladawan niyo kani John Wayne iti Facebook. Nagpintas ti panakaala na. Bagay kayo iti nobyo, miha. Apay no, mama. Apay akas na nalida ika, iha. Kan apay ngagmay-may saka asimbangpat. Sa dino dayan tinobyo, apay. Ada ka di manan saan nyo ang nagkinaawatan ka ni John Wayne? Kwa mama. Awan. O sige, panawan kayon dito'y. Nabanog ak iti biyahe. Kaya't konti agin na. Alison iha. Awan rin mga pagdanagan nyo, mama. Okay aklaang. Ne. Kanya nga tati mapaspasa makiti anak ko. Naidarasa mati panagawid da. Payakas lang naliday mati anak ko. Ay, amangan no nagapadamanan ka ni John Wayne. Bay aklatan.
Mamati ak ama urnos tumetlaan, no anyaman ti saan da nagkinawatan. Agpudno ka man kanyak, Alison? Anya ti pudnok ken ka, Megan. Bes, itay pa'y adi ka matagtagari. Adda ka di parikot? Awan mat best. Makapaikawa mo ti kinaulimak mo agman maneho. San ka matasigo da kasta ah? Tila madmadlaw mo mat, Megan. Kabisado kan, Alison. Amok nga da parikot mo. Ibagam no niya dayta. Iti kasta, malaganan mo teriknam. Si sasagana ak adom ngag, bes. Awan ko nakmat. Jak mamati nga awan. Ni ka di janwin? Apay, anya tinaramid day dya lalaki kin ka, ha? Ibagam ko ma, iti kasta sa anak nga agpugpug tulatan. Megan. Kunak tupay ka. Saan ka makapaglibak kanyak, Alison? Apay ka di, ha? Anya ti parikot. Nagapa kayo ka di? Adamay sa Facebook account ni John Wayne. Kat nabasa kami lagi ti kalukwan nga aramidan na. Ano ang babae ti kachat na iti dayjay nga account. Iti imbagak kenkwana. Isupay ti naghanas namang ipagagagsina kami. Anya? When Megan, agsina kami kanon. Kaputaman na kibiyangak kano a klase ti babae. Ti awanan bain a lalaki. Kunakit din no nasingpat, ngam saan matgayam? Saan lang nga dayta? Anapay nakitak a resibo ti hotel iti wallet na. Anya? Tsaka mo ti aramidak best. Mariribo ka na kunay. Nagsakit. Nagdagsan ti barukong ko. Kasladya kon kabalan nga ito nanti sakit ang marikrik na. Amelia, Apay Roberto, kaslada birbiro kam. ni Alison, sa dinotel na. Ada ba iti silid na? Apay ka di? Nakasaritam ka din? May papatiti anya, Roberto. Nadlaw ko ngamin ti kinaulimag na. Katag itinapalpalabas nga aldaw. Saan ba tasigot na kasya ni Alison? At samat parikutan akta. Ay, nadlaw ko matday ta, Roberto. Dinamag ko na niya ti parikot na. Gam, kunanamat nga awan. Nabannog ka nula ang iti trabaho. Iso akas jay. Mamati ka ka di akasta, Amelia. Ha? Dakil tihatap ko nga adtamanan mati nga naramid ni John Wayne. Roberto. Saan nga pupuk lang iti silid na ti anak ta? Nawan kalukwan nga naramid tayo tiya lalaki. Ha? Nukas jay asan ang matagtagarit anak ta? Amuklatan anagapa tamanan. Nangruna nukas tagagbaymay sa iti silid na. Kas makita mas, awan ni John Wayne. Manon nga aldaw, asan nga imay dito balay. Bayam, takasaritak tumanan ni Alison, Roberto. Apay ano asino pa'y ti agay-ayat itinapod no. Katiso pa'y ti kanayo na masaksakitan. Apay. Apay akas la maulit man ang tinapasamak kada kami di ka ni Norman. Nagsakit. Nagsama panunutan. Kastay ka niya talaga tigasat ko. May papankanayat. Ipapay ko matami na kabalak. Tapno may pakitak tinapudno a panagayat ko. Ngamapayakas la pakurangan pa ilang ni John Wayne. Apay. Alison iha, lugtam ko matiri daw. Pag-aasim. Kasarita na kami kan ni Papam. Alison, lukatam da ito eh. Dangganda kami kumaman. Bye-bye andak pailaan ko mama, papa. Kayat ko tiag may maysa. Ngam iha. Didak pa kadanagan. Okay, aklaang. Kumaratangkan ti ulom. Luktam da ito eh. Kunak man. Papa, please.
Kayat ko ti agmay maisa. Ikandak ko maitigundaway nga agpanunot. Please. Hay, grabe mat dayta Janwin. Jak matukod a panunutan. Grabe mat gayam ti panangluko na kin ka. Megan, Awanan ba indi dya lalaki? Awanan modo? Agasem? Si kapay gayam ti makakaadda amang baybayad kadagiti bills tunggal rumar kayo. Ultimo panggas na si kapay ti agbaybayad. Nagpuskul mo't ti rupa na. kinapudno na. Itilas unti duatawan a relasyon mi. Saan lang anam na minsan, uno nam namin duat. No dikat namin adun adaras anatiliwak. Iti mo, tumaw dawat pa'y mat iti pasensya. Agkarkari adinantun ulitan. Ngam, ulitan na matlat tangar aramidan. Okat, anya ti plano mi ta, bes. Tsaka mo, best. Kaya't kunti makiwin na suwaskan ko na. Ngam kasla jak mat kamaalan. Ngamin, ay ayat agunay ni John Wayne. Nga uray agdadata aluklukwan na kan, kasta ka di? Anya nga tanoy kak pa iti maudi agun daway. Bes, di ka kumamot agbalin a martir. Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong? Napintas ka mata. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Kasyam kumamot ti bagim. Megan, Diyak amo no niya ti ibagakken ka. Ang anyangay nga rod kat si kamat ti masaknan, narigat mo't adiktaran ka. Bagim day ta, bes. Iso si ka nga rod ti makamong agdesisyon. Kat sapay ko ma, taawan to ti pagbabawyam inton mauding aldaw. No kasta, okay kayon gini John Wayne, iha? wen papa. Asayat mo't nga ron, no kasta. Kung naglakit din no sana na marunos ti may papan nga ta kayo. Day tamat nga rod ti amok papa. Ngam nagkarimat ni John Wayne nga agbalbaliwan. Kat di nanton sublian pa iti agbabae. Iha, di mo kumaitad amin na panagayat kan panagtalag mo kini John Wayne. Mangibati ka ba tayo, iti para iti pagim. Papa, Masayat mo't nagbalbaliwan tinobyo. Ngayon panakunak, imposible mapasamak deta. anya. Isang itapay lang, sa kanamon dagiti mabalin na mapasamak. Saan mo't kiti nga amin? Ngam adda dagiti babaero, ana itulangan kadakwado ti kasta nga ugali. Inarami ta na bisot ag babae. Apay, di mo ayaam mo at ipanagbabae kat maiyari iti may sa asakit asaanan ang maagasa? Papa, Sapay ko nga, to sana kasta ni John Wayne. Ngayon gayam, imbagam ka din kenkwana at imbagakin ka. wen papa. Iso na lang ta, awan kanupay urnong na. Agurnong kanupay, iti kasta, adagastusan mi ngagkalaysa. Kitam? Makitam na ta panagrasrason na. No talagang ay ayatan na ka, kat interesado ang mangikalay sa kin ka, mga rabid iti pamuspusan. Papa, Ibagam tuman, tagsarita kami tinopyo. Saan ngagbaling kanyak ti kasta? nagkarika di mo nululitan pa iti agbabae. Nga manyaman ang daytoy nga inarabid mo, John Wayne. Alison. Anyaman ang daytoy ang resibo ang nakita kiti wallet mo, ha? Kat duha pa'y gayam ti cellphone mo. Kat nagaramid ka man iti baro a Facebook account mo. Agasa man nagita kinaado ti babaya ka chat mo. Saan lang nga dayta? Ada pa'y lamo-lamo aladawan nga isisend mo kadag iti babae. Talaga ka di ka nagbalbaliw, ha? Apay ngamin apakibiyangam amin dagiti kagawa, Alison. Di mo ko mangamin pakibiyangan dagiti abanag. Apay, John Wayne. Apay, akas to'y araramidam kanyak. Anya lang unay ti basol ko kan ka. Araramidig mati amin. Tapno agbayag ti relasyon ta. Ngam si ka mata mismo ti mang daddadaal. No namin ano ka na pinakawan. Ngam ulit-ulit ang matlata. Nagdrama ka man ako na ako, Alison.
Nawaya ka mangisina kanyak no dayta ti kayat mo. Jak kayat ti adu a drama. Awanan ka itibayin. Namaklan ka, babaero. Awan pa nakakontentom iti may sa babae. Ay kat basol mo ah. Amom lang aro din nakastuyak. Ngem sublia-sublian nakpay lang. Janwin. Jak man mo. Ay ayatan kamat iti kunak. Ang pasensya ka na. Ngamin, talaga ajak makontento kan ka. Kat no nauma kan. Oh, agsina ka na. Janwin. Wen, agsina ta na Alison. Panag ko na, kat awan ti papananda ito yung relasyon ta. Ken may isa, awan plano ka mangikalay sa kan ka. Nawatam. Gusto ko man dayta panagsangsangit mo, Pins. Kita mo, limlimtagan dagita matam. Megan. Saan na rumbang asangitam ti kasya lalaki? Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong ko nakmanan? Adupay ti masarakam dita, mas natataar ka na singsingpat. Patsyak ang makabiro kan tumat lang iti lalaki ang mga iwan kan mangipatagkin ka iti naputno. Panagrik na katawanan ganas ko nga agbiag. Anya? Hoy, anya ka kadi Alison? Di ka kumamat agsawi ti kasta. Laglagi pa nga adu kami ang mangipatpatagkin ka. Nagsakit, Megan. Sobra sakit. Namumla ko manok kasano ti kinasakit na. Inayat ko ni Janwin. Ngambali wala aklang gayam kan kwa na. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Tiyaksan ka maalan na ito yung marikrik na. Di mo itulok ang matadaal ti biyag mo gapulang iti dayja lalaki, bes. Saan mo deserve dayta? Ipakitam kit di anapigsa ka. Ipakitam alumaban ka. Ipakitam akabaalam ti agbiag nga uray awanan ni Janwin. Dayta ti kasayatan nga aramidem, Alison.